Shubor nagaslem jong unongsan hima. Ka Hinyo Trap Youth Council mau kerwat circle hene kesngi ka khatsau terik kala yo ban penha perdano e Kalimpong yelek kai kabalak tip kom ka first Ngap Sings e Memorial Football Tournament arajar arpuar ya kabala penong hapo madan MDSA Southwest Khasi Hills District ka jinglek kai final ha kani kesngi kalong hapdeng ka SE Lajong FC persha Economdri Brothers FC. Haba phai she kani gijing lek kai kalong ka ba internet hadu kata wat hapadeng gijing penthot jong Islam bat ulo o henrei ka jing lek kai ka klem sange bat kala ya be chakman haringkat ka jing sakhilang de ki hajar nut ki pat ba jong ka dong ka thai ka jing lek kai kala long ka ba internet bat penhun ye ki pat ba nong page baro Kanongdri Brothers kalap liam no ya ka SE Lajong da Sheila Not lingba ka gol jong Ushanu Taryang bo phong ya jersey number shikau ha ka minute ka ba nyokwe jong ka kalam ne ya kani Kalimpong lawan tahap perda uba karena sosyang MDC kemau perda haringkat ke jingdang lang uba HS Dingdo retired MCS officer uba Deiru candidate ke NPP house name arhajar arpulai bat kumjuru ladon uba kitbor lang Nongrem President NPYF State Meghalaya Unit ba YG Lingdo working president MDSA ba Robert June Kharjarin President HYC Sengkme bat kiwei. Usim bukrau jongka hima maharap dongji usim sapsim bak cingit skem baci baro cikan oya usapsim udiwi neki nong yaki lain lui persa ya kesokan pereng bak jinglong len lani jong usim lani kawin neki dau tiba pene dau tiba pene nu yang ngajak penuh hi baro kawin maka pene pun ke spot mencuba benong Baban kentu ya kaspot haga jela ban agadong matan yang cien kam laita ke ya. Benukong kalau mbak cien kam ya kisamla. Kibaen ya kasap kapong bakin tri sitam bakin minat. Kenang ba kaspot bat kiju kinku ngabar ke kam ya kajong kersan ti kawon ti kadiang. Jong ke imlang hasalang nadu ki MLA MDC irupai ba Berkam tak jom ki sport club tu repair. Kaken tu yang kinong kitkam hai sport club repair. Balana hibat kam sport club haibat kaire henrei hai tri sitam ban kentu yang kisamla jom ki berkadu ban kentu yang sport club ci enkam yang kaborba jom ka sarkar jela ban ka sarkar India hi ban kawi kejuluk kejisa kabor kan ta shi kan de tang juki riki nyom lapang dan kili kembali nyom lapang dan kebentar kali bekerja beliau. Kakipok kemudian ya pi kon sama HYC jo kini kamu kurang satu ba pernah yo ikabo menteri mahasiswa dan tak imlang kasalang. Bangga kipok kemudian ini kiba ho aplikasi tim kini lek kai bahabat. Kan perhun ini kipai ba kan job karam kan don bet tempat di final ban kadiru kebentar wa kedu ban di wadon bet nung job. Dan maka perhun lagi kipai ba nung kai.
kembali ini dirakai kebahagiaan people abdi kita bagi kita perlu lagi people abdi kita job yang akan ke final. Kalau kemen bah kong gaseng HYC iya yang penglong ya kan ke turnamen haka kerteng jauh sem ukrau ujongi usnap sem namar kata ke soberai ke puram na kata jom ke sem kabala penkemau yang iki noksuk stok jom distrik na kata ulu krau ulang tahun kata yang lain na kata jom kari ke jongi na kati jom idule hak kita iki postman ibadah namar kata ang pon ng simon ya keren Rai tangga jungkin pop kenyang nakam tajam ki artli ki tem ki bayale hang de kapor ban kerpang de on ai khulai ya ka HYC la shim ya ka jingit kle ban sai ki kon dan sap dan talen jong ka tong ka thai jong ka district ki baro away sai sem nga so ai khulai ba ai men sem ya ki bagi nang yo su ban kumong ya ki ba kong ki program nang